pinili tu lang connect na basic HTML laban CSS file use kuri panggil itu koson si web designing kuri ni sina nalto dak na lang connect nili nali tu mana paklan connect po step by step nali tu mana paklan connect po lain ta pas nili isi folder create করলো aeroplane to ঠিক আছে লাসো folder lo nili isi HTML file बनाइलो lapen isi css.file tiar lo lapen images anke nili redaksi bilo la images folder on si bilo ta unta lampon ka pini itu first copy sikep kan bonaima lain ta first nili gitu text editor na tu download ni nili ka use ke lake brackets project or ni ka use na tu copy na nili tu na ngan lake use na itu download kuri na file download kuri na itu use kuri me nili ka use mangke open brackets editor se nili ka use ini na itu na ngan dadak nili bracket project nili use kuri ba lain kan screen along bracket editor ni jamlo bracket editor hirilo lapan na tu ada lain kan new kemudian itu ada basic HTML file langsung ladak man tahu pun lapan itu CSS ni connect kuni bola lapan CSS connect kuni bola hiri pun ni lepas langsung itu na itu langsung greater than smaller than ka formula ni nang lapan kan nang jadi pun no exclamation marks doc type okay doc type layak kecing si lagi doc type HTML ladapan setting itu open close lah hai ke formula forward slash manggil close apa gitu dapat heading and call ini apa HTML heading kali HTML ini punya ladapan ke closing nama HTML lalata HTML ঠিক আছে মিলি লা ক্লোজিং না আপনি তো ভাই যেটু ক্লোজিং না দেই যেটু ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ লো বলতে মিলি আবার বানি দে পলফান ইনকা লাগা পেন ইলিতু HTML এন্ড পেন ইলিতু নাঙ্গি বডি যেটু হিরি বডি কানিঙ্গি আছে বডি ওপেন ক্লোজ লামঙ্গে ক্লোজিং না বাংলা হিরি সে মানে বাংলা বাই ডিফল্ট এনি ইলিতু ইলা here bang greater than enam body labang ke body lo ঠিক আছে আর ভিডিও পাটি মনটা লাসিনি পাটি হে পানা লিতু মানা খান পড়ি প দেই labang ke body lo so body fanta litum dak thai dan ko even heading lapan body ঠিক আছে লাসো যেটু HTML body depan body alo itu itu heading do ini di masuk heading and pun itu nanti HTML depan heading bang do ini nampak di tadi nang itu nanti lalu soalnya basic HTML format lo lagi nah basic HTML format lo body lo file itu lah jitu akhirnya body ke top lo lapan labang headings lo athang by heading lo lapan HTML mangke lah kayak file lo ঠিক আছে লাস্ট dak thaksi
Some tak hiri si ini CSS file create kurang bo. CSS file lao nilidak CSS file create kurialo CSS file create kudat man hiri bo. Labar basic HTML hiri lo. Nanti itu apa ni cina? Jitu HTML file tu index pusi bilo. Index pusi bilo ladak nang itu lakukan tha nili hirialo type kurialo langka lalu nili langka labang ke European hiri lo lapan lili container man ilo runway add kurlo jitu runway demo tidi runway add kurlo lapan aeroplane akhirnya man ilo image man diklo aeroplane image man diklo lapan jitu CSS file lo nili langsung jitu aeroplane lain tha background ini tu mana isi background ni first nili background add kurlo background image langsung kan background image नहीं image.bangalore Kavi society background image okay open Bangalore Kavi society laso image nilai balik lah automatic by default Bangalore Kavi society itu image nomor tadi itu lah laso image itu folder lo itu image ki bitang nilai image ki bitang doda Bangalore Kavi society itu lah pia file hiri JPG CB kibi nilai Bangalore Kavi society itu lah ada by aeroplane lo labangkan runway lo ठीक है सर लास्ट मेंทักษิณमिली हिरो बेंगलोर का भी सोसाइटी मिली बेलेग इमेज ने एम ला बैकग्राउंड बेलेग इमेज ने लादो लास्ट में साइज कौन पो लास्ट में साइज कौन पो बैकग्राउंड साइज कवर सेंटर लपन पोजीशन बा रिलेटिव बिलो लपन ओवरफ्लो बनके हाइडन बिलो ठीक है सर लादो नॉट पुथो aku itu hiri lo mantus ni HTML mantus na ladak nili aeroplane hiri add kulo image.aeroplane add kulo image.aeroplane add kulo dan tak CSS file lo la so aeroplane fan view kon po position kon po bottom kon po nili ladak add kulo dalo dak add kulo dan aeroplane ka add kulo dan ladak keyframe plan bang kosong si ke damri ma kosong si rotation system bang keyframe plan bang nili lada transform continuously transform sulu wali nasi nili lada transform 0 pixel transform 0 pixel bilo lapen translate jitu y axis lo make 0 pixel bilo lapen rotate kune first one 0 pixel bilo la same la support nili copy kori thosi ako lada paste kori tholo lapen ako third paste kori tholo atam pin rotate nahi la se nili lada copy double 30% nilo transform y axis to minus 50 pixel one to 0 pixel bisina lada ba 0 pixel apan lada ba 0 pixel bitu sina apan ile to lang tu sina koson ba website ni plan 0 pixel refresh kori sina website nili 0 pixel cb 0 pixel lada pan apply jadi chorlo 0 pixel masih ladapan apply 0 pixel masih ladak masih apply jadi chorlo ठीक है सर नीले लदाख नो -500 लिपा -500 पिक्सल भी खींचना -500 इनका ना सबसे रनवे इंजार पर लदा से रनवे रन करो पर लदा से इंजार तो पर नहीं तो से ना सेव करना फाइल सेव करना पर itu laso फाइल में सेव करना पर सेव करी देता लांग थी से ना नम ला रिफ्रेश करी से ना सो फाइल रिफ्रेश करो अपने लांग था hirilo asap soran belong ran kuri pense I angso injak tholo ঠিক আছে non ile to linte langsung taxi
langsung kasih ini tuh 100